Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kiriu rangba ki longkmi longkpa jong ka hima sora hene kasngi kila penrem jur ya ka jingkeren jong ba arden hamaulai habaya dei bat ka jinglet tur ka jongki shaki HADC bat ka jingkeno ba ki dei ki nongkershan jong ka NPP na kaliang upaim laborious manik SM unang aibot jong ka senjo ki kli nong senchar hima sora uloong ba niwan hangni ban pensyai ke ei kabalathat madan man penbena ya ke ei balaja ha district council kabadai ka bor kabadai pet ya ka riti ki dostur ngin om ya khle jaktung ha ka street level party politic lani kinu kidu ki party politic ki ba phila ban khot kerteng upa em laborious sula ban rap da ka baong ba ka politic kam dei ban yo rung ban penjot ya ki san karwo ka san dorbar ukhon khasi kata ka dorbar yeng ka dorbar kur ka dorbar snong ka dorbar raj bat ka dorbar hima kini ki grassroots democracy system laprang yaki da ki spa bat ki hajar snem ha ka jingterlun jong kapor shu uloong ba ka kamram ka jong u kamlong ban pensisha da ka baong ba manga kalong ka badai henre ka kamram jonga kalong ban yai bat ya udong musa ya ka syarak hadu bagi khon ki hajar ki live house im kin hab ban ya ha ka denti ka badai uloong ru bau ba arden ula pentho bria ki khon ki hajar ke hima sora bat pen benai ki brio ki balui lui kum ki brio ke NPP Pimmon banyo i ya ka jing shisha ba ka jing mi ka jongki kam de na ka party politic henry kami bat ka kersoi na ka jing i ka jongki ya ka riti ka dostur upa em laborious ula ther ka bating e yo ba arden da ka baong ba ka jing thong ka jongpi ya ka shuki san perthei i kumba pi kloi banyo rot ye ki san kenro ki san kerdan ka hima dorbar ki balate song ya ka jing ne jing san ka jongni Nilet cha ke HADC bandawai ka sanat ka kamram jong ka district council ka dei ban pendep pidei UMLE pim dei UMDC ka benta jong phi ka dei ha Meghalaya Legislative Assembly bali phiwan bantuklar ha district council uloong ru ba ka hok ka shikentin ka jingjeler bat ka jingthok kan sabishar bat kan kerto kala ha ka ban punsya ya ka ei kepala Thatman dan Penban, ia kepada Geriti, ia kepada Jah District Council, kepada authority berpen ia Geriti Dustur, melara Penban, hak platform jaga politics, menpelang isu Penban. Ia kepada kohok try John Itali Babat, ban hau Penban tak kembali, ban yalap Penban tak kembali. Pan pimpin teman yang baik, jika ia bagi semua badai, ubahlah kami terpai instruksi kereta. Dihaloi ketika kenapa nomnya berpikir berempat, ketika presidius pengidon, saat I seperti, both in habuk kejupuan kasih berkarek. Ketika presidius pengidon nomor ni, hagajinya day, hagajinya lang pajak. Kalau penlong do ba arden mat milar sai moy hagan nyu tari jumang arko arun rib akwa antan pau sai kum ni ngin om yakre jaktu hagi street level party politics lani kinu ki party politics kiba bhi la man khat kerteng kajingi hun kajungi kalong bai kajingi hun kajungi kalong bai maka party politics kambei ban room kami penjot ya kisan terwak asain derbar ukun nasi kata menengkong kata roye a kata orkut kata lai kata rosnong kata saw kata barat ban pasan kata rima kini kita mengerti grassroots democratic system la perang ini bagi spa bagi hajas dan Hagi diktulun juga bawa. Ilayai ne, bakin nyai long, ikri, bakin truk, kajik persong baskem, jadi khon ikseu, uhnyu tret, uhnyu besar. Niyan skem, haga jinga khon, banda banke, yaki hok kiriti kinustur, malayok pateng no barir, ubastar, ulong shua, uman shua. Ukulong ukuma ini
Badan om syak da lelei lu. Ya kan no ko bor ko tungwan bujri. Ta ko mai pa. Naman ni tip da shisha. Bala da hop kariti kiriti ki dusur ki tuno. Ki jing ka jingne ki jing sa ki jongi instie na da e. Hakan nyo karib jumang arpo apun reu. Kada bar ki no klik nong sinsya. Hima sara. Bagi khon ki hajar ka. Ila yang persyak ki jingle bom hop jong ka ki HADC. Persyak ki nong reu. Ijur kan rai ka hok JSM nak hima sara bagi kun dihajar ni tor siap desa usul ka office center usul lai gini jingna pam hok dei ban baik no mar kan bos ngidang wat banyak baik ya kene ka kam naki bor ibadai baik ya kene ka bentak kalompat ka basusi ba isan mat shisha banyak banyak snow penman bapi ba aden mela assignment PJ penlong isu politics penman kini kapau haga political hate speech kada bi hamaula haga jange neutral arbo arpun real ta wa hadu ipon banwan kamram kajanga kamlang berpersisya baka banga omangna kalong kepada nekat kamera tu jangan kalau ane ban ya kedong musa ya kesyarat ada ikon ya haja tadi lah posisi maka ada lagi kenlap melihat hagal di kepada umway nanti bahaya pakai nak kursi ngalong umway hapden ki hajar di kur unyu trap unyu wasa balai pateng yang sedikit klik, banda bangker, penek bangsa, yang kiri dustur, ibatek songkot, yang kikut dihajar. Kamai rupau, kabagi layok pateng, kadang nong benti, baim jom bong shua uman shua, barentak maka, songkat sedikit klik, banyada ya buruk, kejingai, kihot kiri, kadustur jengki. Khon kabri nyutrak nyosa kum kinong ri nong sumar ya kayo patek idei kan mau pendiam bat pentikina kumba nilayo patek kadei ti kejongi bangin ai pat ya kene siap patek kemanwan ba arden hagajing thong bajong pi ya ka syuki sai perkai political chat i kumba deploy ban yoroi ya ki san kerwo ki san kerdan ka san ka sai kerba ki balaya te so ya jingne ka sa ka jongi na ai perkan or survival sashi sien pan ong smobha kenria bat kiarno nakapakum kali shushu bila pentok beria ia kejinglang sida bagi jinglang hok tinggi kun dihajar ke masara banyono ilo jong siem bagi wakil jin hok haka nomren kariti ke dustur bat kanyam jong ke masara di penman brandet ia kibriyo kibaloi kum kibriyo NPP piman bagi ya ka jing sha baka jing te song ka jong ki kamdei na ka party politics hendrai ka mi ka persai na ka jing ie ka jong ki ya la ka hok kariti ka dustur kalau kepala perang hagi jing tulun je ka por bali pateng na dilong sulaman shwa kepala pensiong nong rem hagi kerdan ka jing start jong ubarem start ujongi HADC bandawai ka sanat ni ka pat pen scam ka kamram ka desong su ka dei ban pendat pidai we male pimdai we misi ka banta ka yo pi kede hamagala legislative assembly bale ki wan tu klar thanni ba arden mena saimai kalau ka basong si thang ba phila kenoi pai ba loi ke masara
kum kinong Kristyan ke NPP. Batru haga juga por. Pikun rana magadai u NPP. Hang ni ngan om takawasai ke dari pi. Badia barok bangambe kumta. Kejingkit kli kejonga. Kalau barabor wan yen bat IT. Hakan ogono kejing berdiam bat IT. Hakan ogono kejing syak lebai. Bangsyong berti, bangsyong nomrem jauh uno ne kano hakan ogono kadur bat kalenti. Om ya pi penbet no marmar ya kene kejing keno. Bat kiar rai mau rai dia. Nak kapakum kani. Bat dia no. Bat keno kum ni. Nadu kani kekelimat. Namat nada himle ya kani. Kenma bahaka hok kasih kentir. Kajing jelar bakajing thok kan sabisya pat kerto kelak. Ngatrai kalenti kalau baik kani siwan le. Nama apa? Ladang snap ye ke kepala tak lem ni. Tiki tak lagi banbot insawan. Nama apa? Ngidang lagi. Bahkan aku nak rekam. Hangi pun kasih. Kadai berbuat hai syonglang, hai kerenang, hak saya lepas. Nama pokok tam kebengi wan ni kalau enggak. Ni om kalau kau selesai itu kata tak. Baik kamu kariti kedusur jenis jenis. Kabar tek song ni jenis real. Ban share kelum lang matkat berdan. Ban long penlong isu parti politics kata kau ini sebenarnya. Day bandan uput. Imam wabdan kami ke politics. Kasain partai ni am. Hendrai kasain partai kami ban penlong isu. Ya uta utru tri utek song. Ia kerja kita.